дури да станат, за да може да ги видат и македонските граѓани, дека има сериозна поддршка во Собранието на Република Македонија во однос на овој предлог. И дека не може волја на парламентарно мнозинство да биде узурпирана и да не се стави предлогот воопшто на гласање. Господине председавач, дискриминирани, и за да може и ние да станеме, почитувани колеги, денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Треба ли после ова да правиме инцидент? Избори! 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 Господине Глуковски, Па si e lejuat këndohet një pjesë e himnit maqedonisht, unë e këndoj edhe një pjesë të himnit shqip. Rreth flamurit ton të përbashkuar, me një dëshirë, me një qëllim, të gjitha atje duke u betuar, ta lidhim besën për bashkim.